Ako treba, ja mogu sve poći zbog na planine, da vidim ljude s druge strane, ja dobre lako prepoznajem. Dok dođem, možeš ti, ako misliš pa odustaneš. Budem sam, odinjeni, jer ti to ne razumiješ. Kad smo skupa, sve nam je blisko, al hoću novo, a ti mi isto. Idemo zajedno! Čitak svijet, mijenja se, zašto ne bi mogli ti ja iskriti drugačije, živjeti bez kajanja. Čitak svijet, ljubi se, a zagrli me toplim usnama. Ljubiti nije greh, ljubimo se do svitanja, do svitanja. Meni sve je avantura i sve mi prija, a ti me naučiš. Kad si hladna kao bura i svakog i sve naučiš. Kad smo skupa, sve nam je blisko, a hoću novo i hoćeš isto. Čitak svijet, mijenja se, zašto ne bi mogli ti i ja? Sa mnom je predsjednik Teniskog saveza Srbije, gospodin Slobodan Živojinović. Gospodine Živojinoviću, prvo čestitke, a drugo, posle neprospavane noći, pretpostavljam, da li ste svesni koliko je veliki uspeh napravio naš tenis? Pa ja mislim da još nismo svesni. Biti najbolje na svetu